Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fi umuri dunya waddin. Wa afdhalus salati wa atammus taslim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas amban kepenukbal ku salam tujuh kamkim. Dehelu kue ne kebiasaan deh. Mensyukur tujuh Allah Ta'ala sikit menyepain nikmat dan bumi. Ben Allahin wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Bang peinne itung bi nikmat Allah Ta'ala hin la tuhsuha. Ge peinne te itung bi. Ge te geis bingitu. Innal insana la zalumun kafar. Benar nin peinne Allah subhanahu wa ta'ala, benar nin peinne manusiain la zalumun sangat panganyayanin kita syukur. Kafar duk megkufur hajja ge megsyukur yen nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi duk kita bilang amban mian yene panganyayali duk yene amban menempengan kahapan Allah Ta'ala le yene ge kilalene me nikmat de pengurung si yehin miaan syube kita dipilih me syukur tujuh pege kome panganalan tem gana nikmat de pengurung si kita na kumean bantag na pegua pekite amban samate nikmat ni paasek megdelem yene miaan sikalan sa ite pege bangpeinte meg dembua lelahin dok dende pen me doktorin na pegua ini miaan buhiin ang bantela ini inalinan ng cara buwayadar ini chromosomes bang siya bahasa dengkepa naus niya pende chromosome Y niya chromosome X naus million iyan may peguain billion pe agi na megsyukur keo si million may pegua lay kao pinaasik megdelem si kalan sa imo sampai tiyak kita tu ningko-ningko ko itu le tiyak misa-misa ko itu le million panggut angka ni hikmat Allah Ta'ala na bang pinepi ke de million ke mon na ge ketawan ku bang menjadi ke de million ke mon namin tedengan upama dende million nya bepeguain me duwe miaan duwe dende anak penno masilani hikmah taman Allah Ta'ala dembuah aja ham hikmat ini mian kinetirokan wa ini kerwenen ini me nikmat kemon ino sawe te kapanya pantura ta bolak dunya ini ko me bohe ini ko me mian ulan bisa naja makete kalandes landes ini ko me mian bulan, elew, beliu, mga binaan beliu iyan Allah Ta'ala bisa na dyan kadar de oras atau ina oksigen iyan pehog tang kita ingin kemon datang ulat dunia ingin kemon iyan nikmat iyan tujuh kita di kemon ng Islam na nikmat ke Islam demikian banis atur datang ulat dunia pia ada tak ulat dunia hin ko ituli 7 billion
kulang maglabi. 7 bilyon pero ka muslimin. 2 bilyon. Labi-labi sa bahat-ahat. Na 20 bilyon lay asal ga dapat. Miyaan bayak kita rugay bangay pasik kap agama Islam. Nabang Quran tinuhut. Jadi narka sike mun bang miyaan mati sedero ang pag-Islam. Na hospital kita si muslim tu. Duman 2 bilyon lay kemon muslim to. Pagi ilamod dali may Shia. Ilamod dali may Shia. Nakatahan, birugay kami nakaakahan bang sine si Akin. Bang sa hindi bentuk pag-agama rin. Bang sine nebirin. Bang sine 200 bang petek ka. Iyan si Ali 200. Nawananin, tinahapan pa iyan. Napito kita muslim yan to o upama. Nga kung naruman siya sa alusun na. Nasa PA isa bang man muslim. Pepita ni may magsambayang, yan ang bahayang. Depende kita man may magsambayang. Na iyan mo yung umat Islam ni umat, sinallahu ta'ala yung tujuk kita bikimon subay pagsyukur. Ubos, puas amban yan may mukaddimali, niya tapik ko dibuhi. Bigyan niya kelas kami kawa malam Jumaat. Si Ami sampai kami magkinian amban bili amban dorm kami niyan amban imam Sabtu may isang siyam kami live mas magganti-ganti sumanayan insyaallah ti katuan mursid niyan anuhin paganti no siya tapi ko dibuhi na tagiato may hinarap kun magister hinarap kun may gente may asal may atao be miyaan duman na mana nilaway kang tao. Kuya bro may mandara kita tingin may bilihan tao. Tao kita kemon. Ni anja bay level. Medhel ungat jamban me aku. Usu pagpendog ako di ko nato may miyaan. Kuya pini pato bisa sinilwan. Ako isagot miyaan. Kulang may pangander si di. Naubos miyaan tetoket delim live po ako binurahan, pen ko balikan sa sumo. Naman jari, tabik niyaan, pasalan niya ni bahasa Arab. Bahasa Arab. Pege, niya may amban kite, upama may misara. Uwe may subing dyan may bahasa Arab, miyaan, bugarong niya may nahu diya rin Quran pinain. Garo na may balaga diya rin Quran. Gata la balam dewe nahuhin dok balagahin yan ang Quranin. Benar. Na mula-mula bahasa may umat Islam yan pag sinabutan din. Uwe kita may magsinabot antara debi. Pagi bahasa. May bisa. Namo ako kung magbisara may aso. Atawakan may manok-manok. Kita ya tinulungan na kung nabisulaiman tisabot no may iyan bisa rami asume mian manuk-manuk me binatang main. Napipiti antara taduk kite bang upama kome aku gay tao maranawin gay tao mag-iyakan antag kami magsabo magtagalog mananin magsabo kami si bahasa na kome Arab gay ko tao mian mag-Arab Arabin gay ko tao mag-iyakan na antag kita magsabot duk siya. Kida-kida. Same. Dumanan Arab. Sa miyaan, pihatan ni Hadjar ebeyan. Bangsa ingin basta magsinabot ni Hadjar siya, bastante ni bisa na may tumuon si may kaidan. Iyan mana ni bahasa ni umat. Nus bahasahin tu rata ulak dunya bang piye. Ngibu hepan kanin. Ini negatis ko. Sa geroy may janan miyaan may kidiawa darajat cabang kita wante kanin sa pitu kita si tamanan dayahan bahasa mabaktul bahasa itu dalam dunia telu kami osali manama isa English kerwenen French yene bahasa Faransa miyaan kita miyaan Arab enggak panik tartib bang inggih nek kamu na magsipag kahamig osar pe inyen miyaan nilikanin
We tamanan ekka mo sa ini bahasa bahasa tamanan ekka miaan ino sa bahasa ini English. Ubus pay meanuhin tamanan ekka ino sa bahasa Arab. Tamanan ekka ino sa bahasa Arab we. Pegebisan agi tao mag-Arab mas sa Fatiha pang nambahaya. Magtahiyat mag-Arab. Bang nagperuko mag-Arab. Napiye atu dalam dunia duman haja Arab ning masal Arab insa sampai kita aku kau pesong-song masal Arab keu. We bahasa Fatihah inuman Arab. We bahasa bang mag-ayat kau magiyakan keu. Kapag ayat no kalangan display dulu. Gai. Coba yung ini kapag ayatin cool. Bisa na sa iyo pinagbalik-balikin pag-edit tabalitin. Ini bahasa yan bahasa Arab. Na mencari ng umat Islam magpayaman mo sa ikka mo sa ini bahasa naubos miyaan way ino sa Quranin bahasa Arab pa may turunan ini way ino sa ini Quranin bahasa Arab pa may turunan ini ninin mula-mula sinimbungan din ini pokok itu pege bahasa Arabin Unggulem buwa EIN ketigasan may Quraish Makkahin. Di si Abu Jahal tao mag-Arab, di si Abu Lahab tao mag-Arab. Miyaan hangkan he subay isang kulang-kulangan te. Miyaan. Waalaikumsalam. Yen pamayam te si may Arabin. Penain bisan do Arabin upama miyaan may mag-discord. Mag-discord isap sila. Bisan do Arabin sa iyo. Bisan do pagay kami iyakan sa ili balid janin. Wisab may Arabin gero may Jumaat. Kesinduan ang bansi. Wisab may tekiteten may game Jumaat play. Wisab may tekiteten may may pinansakan may indabayo play. Nga kita bakas magpain. Bisan do Arabin may umrah. Bisan do Arabin nang bahayag. Buarab do sebi. Namana nin petoket dalam kalasate. Iene kabayat di kalatan ini. Eri maksudnya. Nabangay risonten bangay risonten miyaan pegge sa iyan do Arabin sa miyaan naambat na magtawa sika aba magtantang pegge kenen may Arabin na tuloy magtantang magtawa Arabi zaman jahiliyah ambat niya bang si elum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyaan mono iye pegi Abu Jahal Arab do isa sa mono Rasulullah atau pega ni Rasul iu ganti nabihin may ulama ambat isa bangga na ke mon bisyara ke ulama ani oy ke minain bangga na pegi bisan do Arabin bangga Rasul bang si balik jatin umasik kini kalatan kapan naruman pinayaman tin na umat Islam miyaan Arab sa pinayaman tin Islam pinayaman tin pegi niat dat Arab niat dat Muslim niat dat Islam Arabin may peto kakak jeep pinilengan sa ili din kepak-kepak ubos inaan si Putnin miyan anu sini yan laku-laku Arab iyan si may damam si may yan lahat dia tayo paya man may dalam YouTube sinulat iyo may Amerikanin dakew ngehinang ini bang duman kew Arab galak ngehinan ni malingkan Arab do iyan pinetiring sa sakatanin ubos pinilengan din kepak-kepak us inaan pe si Putnin betis sa sakatan sa iyo us mengkin na pinabalik ubos duk saha duk gamis binuohi iyan may Arab iyan nabangayan subay tinhut pinan pagi Arab sa iyan lubang niya sa sakatan ulo sila petiringon to pinuwas pagi sa iterebo Arabin kesinduehan Arab wa sine te may Arabin may nagipatlayon si may Dubai may nagipat Tiger si may Dubai namang niya alo Tiger kaya suat may patun tugi sa ili Arabin narumain kemon kita biruman Arab pinayaman tendu Islam pinayaman bagaimana pinayaman nun Arab ko ni ini bidda Arabin nukiakan ini bidda Arabin nukiakan ini bidda rin bangsi merupam sali iru ini bidda rin bangsi murakot sali iru
Nasa may inin kayo duman inin pangdatan Islam pinayamantan pangdatan siya. Pigite balik hap, yun may tapitin, yun si tingin bahasa. Na Arabing tigas mag-Arab, tingin Arab, isang ko kitigas na mag-iyakan. Miyaan. Sa Arab pusha, duman ko Arab ko ito yung miya. Na may kanabihanin may pong tinai, kukalasahan, bang siya pinaturunan mukjizat ini yene may anenan de miracle. Yene may parkala maka-ajaib, yene pe bidda ang ban addat manusiain. Bang may niya tekite mo apalayang dia ta'alan. Na pe bidda alin nilay miracle pe kebiaksan ahin may galingan. Bang niya tekite mo alumengan hapsang buwangga, geban magbeutu, geban may kurenton, kurenton kay beutuhin siyakan. Hatumanan. Waalaikumsalam. Asyok. May pelingan dia tak tahikle. Miracle alin nari mukjizat pagke pabidda amban may asin duay pag hapsang buwang ka magtapat. Bang niya tekite mo apalaya. Bang niya tekite mo apalaya. Alin nilay miracle pinain pen may anggalisin. Atawakan pen Tagalogin himala. Pagke kebiyaksahan nun may kinta palayan ahi pag mag-eriplan. Pagpiiye ko di si Superman imbang si to di si Superman ko di si Batman imbang si to di si Batman. Mana nin miracle in mujizat. Yan pebidda ang pagkinituhan ahi. Na kaya nga nun Zaman Nabi Musa, kau siya manamal magsihir, mag-magic. Na, kita magtabil pang sa inyo, power, yan ay magikin. Na pinaturunan Nabi Musa mujizat, yan ay miracle. Duman sihir ko, yan ay terbeho nila, sumagwa ko gantuk sihir. Na, duman kay si waktu magharap do Fir'aun. Tinawag na Fir'aun kay mulai may tigas magsisihirin. Napay Nabi Musa kaam ko dehel mo. Napay Nabi Musa sihir bepay Nabi inanubi. Napay Fir'aun napin ko isa pinaatduk magsisihirin. Tineparan mo Nabi Musa sa ili tungkod nin magtuitahin ng saw. Magtuitahin ng saw. Allah alam bang may sawi ini ni Jaman le gay ni sube me tutur te bang ini bentuk sawain lune ke me depu lune ke me sawe apu atau akan lune ke me pagpala atau ini ne me sawe gay ni me turul te pinen me sawe miaan sa basta te hinang sawe na pagpayam me magsisihirin te hinang sawe ko bentuk sihir muduman sihir binone bin Musa mana din mukjizat Nabi Musa ilabihan niya ni kapandayan din. Na ina kapandayan may Quraysh Makkah, tigas mag-Arab. Allahu Akbar. Hawat tigas de may mag-Arabin, tigas de si bahasahin, manjari dinekdes. Hawak panghalga de bahasahin, manjari dekdes de buwa bangsahin, we de buwa bait syi'ir. Manjari sabdang katwe de buwa bait syi'ir na kalimat. Syairin jaman le, may sikita magsasail be, magkamarun, magkamarun atau akan maglunsay, atau magnahana-nahana. Iyan jaman tag na ahad jaman na maronin siya sa Arab. Pegge, bang niya, miyaan, musa siya magagpangan siya, may tigas magsiir miyaan, magsail miyaan. Inagpangan pagkaarin, inagpangan bangsarin. Pinadangkat bangsarin, magtoy pamayam Arabin bang niya, taong si Sius pinadangkat bangsarin, tangkyo manamala. Say, bentuk din jaman li. Na niya de buwa kabila, miyaan niya may magpungtina. Bangsa, may bang komite, iyakan, kabila ingin bangsa. Pagsakay mate, amma din, kasi magpungtina ini. Natamban ang marin de buwa, unta. Na pinan magbahagi itebi na pag magbahagi sinumbali na miyaan na niya tepihap tepi siya may paanin niya tepi siya may puyewnin niya tepi siya may miyaan etenin na tepi siya sa sidang buwa boy miyan
Nasampay inusa-usa iya miyaan, ne pengusa-usa iya. Pinay Ay may diawa miyaan. Ebe Arab jaman metuli. Nasampay ngalang-baranak miyaan, sampay ngampu, sampay ngeek kasi tayo ng kabila, nasampay ketugilaan, alin niya kabila rin, banuan finnaka. Bahasa, bangsa umunta. Pwede bangsa umunta. Naay, sa tuwan, kawa-kawa. Niya, detek kamban bangsa rin niya, bang tinila, way aahin. Ang ini bangsa nun. Napekuro siya sa manambungin, pwede siya. Namban umunta rito. Lama na, wala pisi rin buwa. Tao nagsisiir. Tao nagsail bang may higit. Padang ka, tunggo pwede kami, kabila ini, wala isang dinyawa-diyawa. Mamsa kami. Penyawe, nagupin, walang takabtang bakan. Pwede kaumun, humul unuf wal ajnabu gayruhumu, paman yusawi bi anfin naqatid dhanaba. May kauman pa ini, siya ungin sinduahin engko. Nasine pende atege akal pegsalini antara ungduk engkohim. Magtu siya padangkat. Siya magtu si mundain. Pege siya ungin mo sinduahin may ibang siya may engkor. Na magtu dangkat yene kabila miyaan, magtu dangkat bang samian sa baban, bahasa dakap miyaan. Hawa lasa may Arabin si bahasa Arab zaman itu. Tiga siya mag-Arab. Lalu masih rin explain tapi song-song iya ni me lebean Quran bangsa ini pengelubak ni dite me masih ni lingkat pege isek Quran be bang nengge bentuk iya ni pelingan Quran in bahasa Arab. Na kaniyan me zaman tagnain ko ni pinin Quraisy tiga si bahasa Arab. Na bahan dan kawa-kawa tahun bang may komisilamitan upama miyaan main event nen may racing bang may tek kalami-lami halamitan niya pagtipon-tipunan de dilemak kakahaba tahun zaman jahiliyah pagtigasan din magtigasan magbisara magtigasan magkata-kata ubos bang niya tepene iyan tamanan tigas si irnen binettad si dinding kaaba dilem dan tahun iyan di usa-usa miyaan tinoketin live sarana yan sampai magkisikatan. Inan de ukal. Niya ko itu si Makkah ukal iri. Nabu siya kampi bang upama ikam tebuan zaman dehel pa man Rasulullah. Ukal iya. Na nagtigasan magbisara kan tekiulai. Dos bang niya tepene yene miya nang barbisara rin tinoket siriding Kaaba inan de muallakat yene tinoket siriding Kaaba miyan tamanan tigas bisara. Nasadan tahun ini title miyaan bang may kwento vert miyaan sa bang may boxing gay ite do amban men kinebte do bang taragi sa tahong baliki. Bahasa pagano rin niya matigasan din. Na pinetek kay sa buhay Allah Ta'ala mu'jizatin si Rasulullah. Lagi tiga siya mag-aral. Quran yan Allah Ta'ala ini. Duman syi'ir, duman saja. Yan magsangi-sangi saja. Syi'irin, yan ko binasa kumiyaan. Magsangi-sangi, tugunan siya. Dua baik. Kumewal. Sinubahat jarahatus sinani lahrati'am wala yaltamu ma jarhal lisanu. Iyan syiir alin yan. Na niya isab yene inarin no saja bicara magsabtan-sabtan. Sa pandak luman syiir magcupat-cupat. Ayuhan nas isma'u wa'u man asamat wa man matafat. Ano yan? Open na may manusia pakali kamduk patingi man asamat bang niya elum mate. Waman matafat bang niya matay lanyak. Bahasa saja alin nito. Pagtek ka Quranin, duman niya syiir, duman niya saja sa magsangay-sangay. Nalami pin pagtandas. Magtandas, niya man tagdali. Tek kasi Rasulullah, pagipende, miyaan,
Pwede hinang-hinang Muhammad adja iyo, sulat-sulat ni pwede hinang-hinang Muhammad adja pwede iyo. Lukbasa ni amban me basa inarinan may asatirul awwalin ni may kisaba sa jaman tanaan. Namuga na ketempengan bisarar men pagay rasulin gay tao masyad gay tao nulat. Bangasal masanin sa inyo pamasanin. Bangasal sulat ni sa inyo pinulat nin ummi yan. Besuangan jatek kasi ya Quran. Nagay-tagay demetek kana tag na siya tinanda siya Allah Ta'ala. Bangasal magpain kamoy amban anuhin Muhammad metek ka ko campaign ni ko bentuk na yan. Bang kaya Muhammad, wigi kaya bisali ilo tigasan bin mag-aral. Nagay kaya. Sampay kinulangan hininang siyempu ayat. Ay hininang mian dembuwa surah. Metek ka ko kam dembuwa surah bang asal kaya bi kemiginang ko Quran ini. Demikian, gana rin TGSD. Pero Allah Ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bang kami dua-dua si Quran iyan PGPin biamban Muhammad na metek kami ko kami buwa kami de surah hadja amban ko bentuk Quran iyan. Bang kaya Muhammad we kaya mus edon bisaksi win bang asal to kis kami. Gi kaya ri. Sampai kinulangan hinang 10 ayat. Gi kaya ri. Sampai kinulangan hininang da ayat. Gi kaya ri. Hawat tigasan Quranin, ilang kewan yan, kapandayan demian, kamahiran demian. Na ini pinallahu ta'ala hin. Qul, la in ijtama'atil jinn wal insu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira. Bang magdembuwa jinin duk manusia, megwa Qur'an inin. Magdembuwa na jinin duk manusia. Metek ka ko Qur'an inin, pagay jinin tigas ng pag-aral. Awe. Pagge tanda ng jinin wa niya ni sabi Adam sisiye yene kapandayan na mag-arab bisaraw qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tawahi pen Rasulullah sa ako wa niya may jin pakali sa san ko masawis magpay may jin lay makiulali pen ng Quran ini. Mana nen siya tigas ni siya mag-arab niya sa adab na may jinin. Pagay jinin bayuan bahasa wisam. Ni Arab jin Arab, ni Arab jin iyakan, ni Arab jin kemon bayuan miaan bangsahin. Na penallahin bang magdembuwa jinin duk manusia megwa Quran ini gete guys da pinagwa. Hawan yene miaan Quranin. Tigasan Quranin na niya isab megwa ni kuene me puas na Rasulullahin. Zaman Rasulullahin pe. Inalinan Musaylama. Musaylama inin Ayamama. Iyamama inin nilulusyan tagbatha. Pero pikir Yamama. Naniya tubo si Najat si Riyad zaman lay. Inenan Musaylama. Alen na inin Musaylama tubnul kadab, Musaylama putingan. Rasulullahin mangingilalanin. Alen nandutag na Musaylama tubnul Habib. Musaylama ibnul Habib. Hape pa rin. Sa dambuwa elew, may pawasulat si Rasulullah. O Muhammad Payne, pagayon na pinaluha ba sa bulak inantanan ng pagkanabi nun? Sa ilin din. Kao na Payne nabiru ele si Hijaz, pwede Makkah, Madina, ngewot pito, may antagbaha miyan, ang Jidda miyan, Hijaz na Payne. Kao na Payne nabiru ako na Payne magnawi to si Najat. Basta si Riyad ini. Ano Musaylama ini? Napen Rasulullah Musaylama tubnul kadab. Musaylama pinataman ng putingan. Panganalan din nabihin ko may congress atau ko may governor atau may captain ta bahagi sa amya. Napagsakay ka inakunan may Rasulullah nagtuing ngin-declare din ananawi ko pen na peturun dab siya ako ko may peturun si Rasulullah. Po Muhammadin. Natakale-kale ko uwi ni me peturun mi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pen na me peturun po Muhammadin. Na peturun na pen siya ako. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bil hubla akhraja minhu nismatan tas'a min bayni sifaqin wa hasab
Ini invento aja, ini masa turun kok sih. Dan buat periwayat ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil fil udunuhu tawil. Pene tak kita nang ini hinang si gajahin tingin yang pene apa. Ginenti anak Jawa ini. Pineng na. Iya ini pinegwa na imin. Garo tayo ng Quran tayo ng makasay-say pe. Paano ko ito disebut ko si Kaam gero. Sino naman Kaam gero tayo bisa sinay Kaam. Maananin tayo ng makasay-say lugar sukses men. Nani ame ko ito yung megwa. Mga nalan bin masa gani ame ko ito siyahin do Quran di. Nani ame ko ito Quran pinegwa o milikan. Sinalipan pinagdalambuan ini di si Anis Soros. Kita bang ini alin din Quranul Haq. Us niya may diyan Play Store application. Ispiyahan mo bi Quran dulu. Pinay ko nga Quran wrong iyo. Niya may kulang ayat nin, kulang may ansuranin. Iyan pamangga Quran sabi siya mag-success kaya mo pagi Quranin pinalay. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Petulun kami Quran ini enggak peipat kami kusina bang sini. Kami mengipat ini kepada Allah Ta'ala. Na Allah Ta'ala ngipat. Bang may kita na piun ben dengan ibu tahun ne palabi dengan ibu ne 400 labi ko itu Quran iya pe. Enggak pe hari ke zaman pe turun si Rasulullah. Nama jadi umat Islam. Berikan ku Arabin tigas si bahasa re pektek ke Quranin kediataan cewek ini Qurannya. Nahankan pinaturun Quranin si bahasa Arab umbo dembua. Yene puas amban. Te explain teman kemun pegge diniataan yene me kependean Quraisyin si bahasa Arab. Keruwe. Pegge bahasa Arabin dayahan. Allahu Akbar. Dayahan na malakat kam. Ketahuan be bang piye alin layonin si bahasa Arab. Dengi boy kanin. Dengi boy kanin. Ero ketahuan tembi asad Asad layon mana nih? Enggak talap-alap tuh. Dirgam layon mana nih? Daigam layon mana nih? Gabanfar layon mana nih? Gabanfar layon mana nih? Usama bang niya nilanan Usama. Layon mana nih? Usama layon mana nih? Iya, ban mete subahat ko dyan, ban mete indan ko na gaya pi. Hindi, gaya umabot 1% si dengi mo eh. Dengi mo kala alin layon si bahasa Arab lagi. Nabis tahun ko. Me laif. Me an layon. Me surat. Ara guys, surat kalis. Sedih. Layon yan. Nabang si mete indan te kedengi mo. Kedan bilang pi alin kalisin si bahasa Arab. 300 kalimat magmaanak kali saja. Saif, surab, wishaha, wishahud, wiqabun. Kali siya maananin kemun. Khurtuba, asma'in. 300 manis na kemun. Iyan dayahan bahasa Arab. Ubus bahasa Arabin, Allahu Akbar. Bangkeo bakas nengge. Bununin ko alen nun may kulang maglabi ang baca ko niya men pagka seddi bangkeo nenge us bununin ko seddi inosari may kulang maglabi jalasa ningko sa bangkeo wakas ningko bunu neng ningko balik gene to sa no jalasahi kaada ni suwe bang Arab tanda bangkeo mengan pagwa sarung-sarung benu mian gadautu ilang madrasah lumengan ko sarung-sarung sa madrasah pagtaabot ko seddi na inosarong gini to sarong gadautu bang may asa bahasa Arab tanak gini kita begini natin iyan dan duha bahasa ini Arabin may umat Islam banis manamang kanman tamanan dayahan na bahasa tu rata pulak dunia Arab Nabis tahun pergi bahasa Arabin mabniyah ano be mu'arabah be mian
tebok ganti-ganti insyaallah guru tebutin ini sprint so dehan me arami do ne unat namu subeyan nako me bang upama me an me asbahtu taabot siya ako subuh-subuhin pagtaabot kuhap-kuhap amsaytu taabot siya ako kuhap-kuhapin bang taabot sedih o bang upama me an sarung-sarung asbahtu mustayqidan na tahinang nakupain ni ngapi sarung-sarung bang parangkat-dangkat elewin ahad-ahad adhaytu mustayqidan pene ako pene ngapi sa ketawa ni sa kalimat miyan waktu miyan pagtaabot nag si tenga elew sa ili suwe ni sa may sali may masala pagtaabot pe kuhap-kuhap suwe ni sa may sali may niya amsa iyan kemon may umat Islam yun sa Arabin hawalwan tiap-tiap waktu nabang may anti-anti ko may ako dapat kewe ako may iyakan ni iyakan puntukan cambatanan ni we may kigiis basa may ngidyan bisa nati Arab na mismo siya giro tati akante kewe Arabin dan buwa hadja baris dan buwa hadja titik magkaat lepas ni maananin ko niya dan buwa ni kura zaman reko mian dinak ini tumuwe ni sundalunin niya sundalune anu nus pinepohan sulat pene ihsi jaisha itumun pene sundalunun pene si wali malaihin mian itumun pene sundalunun mian itumun sundalunun duk urungan basa me supply atau nagata alab-alab ni ihsi pagdangkat na dawatin, bolpenin, metak dawatin dia tak ka, gata sa unit terepian tenang ihsi. Napagpasya wa ng kurain, ihsi. Pene, kepunun kemon sundarun. Kepunun pene kemon sundarun. Pene, nagurati na kinapun kemon sundarun kun. Miyaan. Ini kyo makuling sila nak ini tunggu na pinengkuan si tuh suha ba na pagi zaman lay uso si siya nagkapun me sundaruhin pagi duk gana napsure gana binapsure pagi zaman lay metuuli pe bangsahin me sundaruhin kinapun pagi duk gana seb de sedia sa bono anda kabayaan ni duk gana ni napsure inaan napsure zaman lay bang payaman si history Allah alam bang to istorihin dalam kitabin to siya po na kinapon yan nasundan yan takapon na umat Islam siya babang titik sala dalawa iyan yene ano bahasa nahangkan miyaan kome bisyara Allah Ta'ala khalaqal insana fi kabad pinapanjari penne manusiain miyaan dalam kesigpitan hanggang kita sigpit sa nawang gantian nun halakal insana fi kabad kinekehan wa Allah Ta'ala manusiain dalam kesigpitan titik dupin pintaan nawang pe tamban halakal insana fi kabad bininsana wa Allah Ta'ala dalam kesigpitan manusiain wa Allah Ta'ala dalam kesigpitan nabis tahu niya Sali ha kemon ha kha duk ha iyan bahasa Arab sa baban pagpinda-pinda lapa duha duk ha duk kha pinda berpangana hangkan bangke umian me delem anu hangkan kome sikite gayan niya dvan gaya kita mapat dupang pap ini gak niya Gania ضاد سكيت ضاد بضاد طاء اللوح الضين Gania طاء سكيت دوان بang itu syarmutok pinanya tapi asal live ki ke biaksan menu namang kita gania bang kita ngalapalan tahan jakemon gay kita magpain tiap tiang gai hap tiang gay dan buat gay ngalapan tapi si bahasa Arab yang sedih-sedih ni Allah ni apa ni Allah
Iyan siguro padya. Sa Ebu, TSP ako gani si Siepi, Bepsi. Bibor. Bibor. Banda. Hyper banda. Agad niya. Napipitan naman balik. Iyan, pandakti Arabin na unang Islam. Hamanama. Napagpipita Quran. Sidika, yen si Tindes. Mana nih? Tindes kaya kami. Nalawal mang ini. Asal tumuod manama. Mana nih? Tiap-tiap kalimat di dalam Quran. Asal kaya kepeg seliu-seliu nu. Duk ano na yan. Duk yen miyaan. Inabinin. Duk asal maksud na tatan. Bisan may wow. Payaman deh, kome. Zaman tag na, ini ada buah Badawi. Badawi ini Sahara deh. Sahara. Ini berin nih. Badu. Badu. Na Badu in zaman tag na agak bakas makakali Arab. Agak bakas makakali Quran to. Nos niya sumampig dembuwa mian masak Quran, ustakawe Badawihin. We Badu mian. Pen ayat binasanin pen as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Amanang kewin pe inni as-sariqu was-sariqatu. Amanang kewin ang bankairahan duk amanang kewin ang bankirindahan. Mana ninge ke pemesue rende hinwe gani apa nang kau manci ni adu sampai ke tesuat dalam Quran pene pakta o idea huma putukun bi penyakit dia yang keruang pinuto ke tumbas nangkan bang tu dalam saudi na angkan ne liar tekite bisa ni liar na pege palayang anu te tagna Bibang us kanawan us bangay pepereng betis us sampai ubus kemon oleh pete ini bangay kita pereheng mia ini si kalatan ya iyan syarat Quran pinutukan tangan naka jaza ambi makasab tumbas si bakas kekainan dari nakalam minallah siksa man Allah subhanahu wa ta'ala ubus tinambus yung mamasainin pene wallahu ghafurur rahim. Duk Allah Ta'ala pini sangat mangangampun, duk sangat beti asik. Pen baduin. Balikan pen nabinasan mo ayat niya ansala kyo. Gak bakas makabasa Quran. Uy, kita wahat na wa isala. Pen uy, kumagpain wa isala. Pen ne. Umuto. Ubus tugunin maasik. Gak pen niya abeti asik mo to. Pagpayang dalam Quranin tembus ayatin nanti wallahu azizun hakim. Allah Ta'ala hin sangat dangkat tuk sangat tumu kikinang. Bang ingin lebok ke buku. To pinaing badu miyaan. Pagitigas si mahasa Arab. Megtuon dukin. Fay ka bakas makabasa. Na iyan Quranin tiap-tiap dan buah kalimat megtuon dukin. Napayaman bang may si ilmu nahu. Bang kiw palalim na si may ilmu nahu. Kami tanakot di dalam Quran duk miaan ilmu nahu. Pain upama may Ahmad atau kan si Zaid duk si Zaid duk Muhammad. Bang pain ko. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Tek kaben ni Muhammad duk si Zaid. Zaidun dapan sali-sali. Iyan kawairin. Iyan bentuk grammar dalam bahasa Arab. Nasa ewan dalam Quran. Atau sifat isam. Pente. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun al-Karim atau kan ja'a Muhammadul Karim. Tek kapenne Muhammad memuliahi.
Bang baris Muhammadin dapat baris mian karimuhin cuma dapan pagi sifat ye bu sifatin petutut ini baris sideruan ini itu kitab Quran pen Allah Ta'ala wa mra'atu tu baris anu ini dapan ini 4 ayatin ini sempatnya hamma lah antar baris ini baris tahim dia wiga muhud si wa mra'atuhu asal-asalin mengkawaidna coba hammalat tuhu hammalat tu PGI nagtalip tu yan witek ka hammalat beris dia rong Quranin ato kaya tesipa mampain rong Quranin we memetik luman rong Quranin tumuon bahasa Quranin na subay indanante nahuhin 4 dela sinabutan dan binataran ni kawaid amban bahasa Arab Quranin teka si 7 dela amban bangsa Arab sinabutan mana nen bangga umasik siya 4 dela kalau pesi telu metelan pili namana nen bang kini asmanjari kuati magpain jaa Muhammadul Karima na ina pagbidan nen karimur karim bang pain mo jaa Muhammadul Karim tekka Muhammad yen memulyahin gay peketeuhan wa inakahan mo lewe mulia hati Muhammad kala peno Muhammad wa mulia hati we sayu hati sa bang pain mo jaa Muhammadul Karima tekka Muhammad Muhammad memulyahin mana nen ketauhan ne we inakahan oleh andang we asal faktul ye Muhammad miaan si pegmuliahan si pegsayuan nasagi menjadi usaha pathahin miaan bangge ketauhan ay nakahan nun sama ketauhan ne andang we sayu Muhammad suwe ino salun beris diata nanan si ini nangkan hamalat al hatab peggebaktul ne dende mereinin le de Makkah we sai laat manaman mangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyan Qur'ani may umat Islam. Nakome mian kabe di dalam Quran Allah berbang payaman teme ini dia kome ayat Allah Ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa man amana billahi wal malaikati man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا beris dia damai وموفون balik saya والموفون بعهدهم إذا عاهدوا nanti ini problemnya والصابرين بالبأساء والضراء asal-asal nilai suwi والصابرون pilih atap sih. Demikian rong bisa Quran enggak demikian mana ni baktul de bali si mek magsasawa anda iyan Quranin me umat Islam nani pe usluban Quran yene ko bakas tisubat ku si kamin pena ene atful am alal khas wa atful khas alal am ko me bisara Allah Ta'ala tanazzalul malaikatu war ruhu peturun malaikatin nuk si Jibril. Si Jibril di mana man malaikat? Nekurasin ke? Nawai sinabahat. Peturun malaikatin nuk si Jibril. Nama ananin pamahadya si Jibril. Korwi me kita upama me amban lamitan. Pesawang ne hadja me alamitan luduk me ori. Duman mana nih lewe meol ori atau si ori we duman alamitan
Saway subahat te. Pegi tanda pemihijete darajat. Komeka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm. Dinangkat wa Allah Ta'ala yene me magparatsaya pangkaan duk yene me si atege panghati dakiw tirew we atege panghati hinduman amban amanu duman magparatsaya tamanan hagit ni pamaratsaya ni saway sinubaha pagi tanda langkiw atege panghati hin amban yene me amanu sindu kome pen Allah Ta'ala ha fakihatun wan nakhlu wal rumman. Niya penale dalam surga may buah kayu. Duk yene hulma duk rumman. Naway PBI uin at subahat dahil buah kayu hidway pipinatulur na hulma induk rumman. Dako magsaddi ke buah kayu induk hulma duk rumman. Atawa rumman induk hulma buah kayu. Buah kawe sinubahat niya. Pagi sa baban dembu amban me spesial sa matan bahasa ini mian buat kayu men lady naik kayan dalam Quran payaman be kuana meter pen wa fajjarnal arda uyunan wa fajjarnal arda der ban itu niya pen Allah Ta'ala man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwal lil kafirin. Bang niya muntarahan Allah, duk malaikat ni, duk muntarahan si Jibril, duk muntarahan Mikail, dan nalin Allah Ta'ala muntarahan na ini me kafir. Wey pesinubahat si Jibril duk Mikail bakas tesubahat ni malaikat. Tanda kahadjadwangan malaikat. Napi ni siya magbawahir magantanda jiki, yan nagajite biru kaba-kabaan Mikail tuanku bakas memehigi-mehigi iya lomban di antara yan asal umur yang buat bos tinbi puas panamban Allah Ta'ala isam pagi Allah Ta'ala begitin si iya iya magantang najikit dan bikin napa yaman biniya may ayat Allah Ta'ala wa fajjarnal arda uyunan si waktu maglasi si zaman Nabi Nuh dukinang kami penebulakin bual gak magpain Allah Ta'ala wa fajjarna uyunal ard duk peustak kami bual bulakin buat salah-salah coba nang mapulun bihi wa fajjarnal arda uyunan inang kami penebulakin bual pembidaun beko si mana ia kan lihat jabang ini pembidaan bamba kas magpain Allah wa fajjarnal arda wa fajjarna uyunal ard peustak kami bual bulakin mebustakin bual andangin sa magpain Allah Ta'ala wa fajjarnal arda uyunan hinang kami bulakin kemon bual maananin duman jahat bual dan buah ina sa buah kemon dele dunya tu zaman Nabi Nuh pesip iyan tag na pegpeguaan lasein zaman li pagtaamot pinande pen Allah Ta'ala hin order nintende waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i Painne o painne bulak hokhotun buhe na dinakinokot nga si periawa hokhotun buhe wa ya sama'u aqli'i nuk okay painne langit pedan ke wiga pinipihan buhe in langitin buhe depo buhe me peturun wi pinipihan o bulak pedahun ne buhe sokhotun ne buhe pagtaabot si langit pedan ito bagepi tinuhut-tuhut ako kalku subay pinapihan buhe in langitin pagyai niya buhe nin be pesel me ulan we nama hikmat na umat lumayan siya hikmat na umat we pagi bang bakas mian gak pinapihan maaki ya ardi obe bamantek ka pening hot kew dumanhan jabohe in hot sampai kayu man ti hot sampai watu ti hot sampai he mon agen miliat na tamulan hinok hot we ne
Nahangkan tinartan tuwe Allah bohe hajah khotun do kay tumuhot na kahit. Ubus ga pinapihan bohe langit pagay bakto na buwa-buwa ro pinabuwa nin. Bohe ro. Payaman mi bang sa ingge. Yene balaga. Yene sin Qur'an. Pero Allah Ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Payaman bibit tinilew, bang keu tinilew me ipunku, bang antagku, fa inni qarib, aku tapitku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, sambagku taimaku, sini-sini doa aamingin doaahin, apabila ngin doa. Payaman bilang sa inyo hikmat Qur'ani. Bangon magpain, bang keu tinilew me ipunku. Bang antangku, duk siya pengen doa apin. Bangon magpain ujibu da'watakum. Sambungan ku penne doa fa inni qarib, atapit ku penne. Bangon magpain ujibu da'watakum. Da siya penne susi, masru taymaku doa arin. Hajjat tinaymain menilew rin. Menilew Rasulullah rin. Sa Allah Ta'ala hingga sambungan na tema kuduarin sa betad ne ujibu da'watad da'i. Sambungan ku yene doa aming doa tiap-tiap. Tinan duman hadja si manilew ray bang niya ng doa sinambungan ng Allah Ta'ala. Payaman mi Quran yan. Kena Allah Ta'ala si waktu iligtas Nabi Yunus. Dia lem beteng kaitan. Dia lem binimden bitu-bituhan. Dia lem lindem tahi. Kena Allah Ta'ala tubuh-tubuh ne. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sai pen newang kami ngeligtas mukmin. Na waybe mian mukmin sai iligtas ke bang kami ngeligtas mukmin. Bude lawang-lawang du. Nabi Yunus iligtasin zaman rin. Ustek ka kinapusan ayatin sayan ke bang mukminin peligtas ka. Mananin la ite sing mut tewe duman hajja. Nabi Yunus iligtasin. Cak kemon dem kesigpitan mengandar tujuh Allah Ta'ala. Bang alen dan mukmin iligtas Allah Ta'ala. Duman hajja Nabi Yunus. Lingkat Quran ini bang te is umasik kita manamal perialin. Iyan si kahalannya. Nah iyan ng umat Islam. Nah duk kape. Ayat manamal di dalam Quran sin Allah Subhanahu. Nah iyan asal tiap-tiapan kalimat megtuun yeneru mana nafin mian gratis yuk memang cuma mencari memang umat Islam mian hangkan kue ne pinainli tek ka bahasa Arab yen Quran pegi bahasa Arabin mian anu betibo balaga enande penno eme andi penno eme kamana malbang umasik kita si me ilmu balaga miaan perialen dumane balagahin aja kaya kita mabaktul si kita balagahin miaan memang mag-andig ni hadja dumane balagahin tepet andig hadja kamana mal dialim kome bisyara Allah Ta'ala dalam Quran was'alil qarya tileun pein ni kaumani majaz inalina noel. Yung upama ko may ako amban albarka amban mian bakisum. Tek katupi atau ko may mian antag-antag na lahat. Tinilew kakanakan udah tinilew hati. Enggak, itu man dinak tinilew sa. Adi alim hati. Nangkan bang hep manahan te Quranin binente hap gene hap maksud. Gene tuun. Asal suberu yene tafsiran ni kemon ng umat Islam. Mangka ni pagpayam no Quran ni say iru pagtabot tinafsiran may 10 volume. Qurtubi 10 volume nagkulang tafsirnya. Napagay iuru benno ku mandialim hangkan gay maradahi yene mag-translate tadya basa-basa tadya translate Tagalog atau translate English. Bang niya rupe saungan tepe bang kaya tepe rupe sube asal edok te ini isek nila ini pinegga te ini dok te ini kamu misan sa Quran. Mencari umat Islam
Quranin pun bahasa Arab biyen me antinoketin ko ne subahat te ni amban me ketewahan kunan jaili na aku me gay pena ketewahan ku kulang pemanamal ketewahan kun sa ini ne bang matau manamari bang payangan nu yene me an tigas magbangkang Quran ini untuk bahasa Arab itu makasin na manamari uwe saya hati kehalgaan yene sin yene Quran ayo uke mundialin kalagihan te nasa pergi kuene wate subahat ten bisin duehin na tuan ku ngama bang pinese bansin pinain no ene bet kita metine wanan kan ni lewi posku nian duman gani me pengen di kan pergi kita lagi me ebe ngedok kita misalan tamsili misal ubus me an kue ara wa akal we khini tawanin duman na jatinge akal ini aja mantag na nangkew ko ato bakas tikisa pagkaam lagi begini balik-balik us katang kewan manuk miyaan anu nagreklamo sinekura dalam kaumani pagkokan penne piyaw na ako manuk pun miyaan tatangkew di penne singge permihatin gi kitawan tu sini me kew pang anang kew patapuk pagi pang anang kew miyaan me sime sambuam ga me isna nek mangageu dulu nang keu ngageu alin nelu manang keu manggete kite na menjadi apa ni ame enak gitu sih na ihe mian misalnya Quran percaya ini pun mahjanai bene niya ketengkewan manuk dibuhi amman rakyat jadi ubus mesuai pepe ni manang keu buyo na bu manuk tele bidiata pok ni gato te sep ne nga naik na besuang amban na pekeleman pegpas sa ili makaka ana pen na kurain kau manang keu ini juga rati na mo manuk dia tako pemelorok ne hadja me nabang petek kan ya me bisara kume Quran ca ini pinan ngedong si dini me ahin men si pinan aku me tinaat le mo pain siya ka tinaat alen kun bugay ka ukila rek surerin nga ka makas me kesua gana me pegus bahan mi gana bisan ko me tekiare mang petek ka kay ketohan ne welu ukew nasa pag inumisin matuno me la kulekute ko ni are be in lang to mian nani ako ngantot di ata jeep nagana ikita gay ketohan bang sinil gana mag-aka gana ngam pagtawot ni ko oras pagsuke kay si tinira dai sehingga pain ne makisuki na Pokemon. Napain kung doktorin naga mian niya pedalo ang pene mangantut en siniin. Ana pene makas magsuki na kuni alam mo. Ang bandera GP pena makas magsuki na kunan makanuan. Nabagkatuhan we iya hati mangyalehut dilem. Yan sa sakatanya. Manjadi poetry yan is isali lune ke meto atau aga isa maksud ten lang. Ini abang petek kami besar me keguruhan te me kewalamaan te. Nyaan anu. Bege kita me tinaat. Ge kita me tekirani. Ngedong si dite. Kita lagi te me dalam Facebook. Bege ko itu saplag pente dalam Facebook. Naubus ga niya palabi me dalam Facebook te binin mangresa niya awagem discuss. Niya pinutukan pagpayang si komenin sage meglepak niya isab niya Miss Basiran tag na ron nagsumbaya kay magpigis-pigis sa jangan magsasa niya isab lasay isab magsasa niya kuway to supply ni isab pagbisaran magsasa ni isab meron dakew nin kabaktulan din was si pagsasaan gini kita ka tumigsurot may umat Islam may inin ubos miyaan bangte untul pero si si may kapitan bangte untul pero si may barangay kaya man siya at awang may te sa barang damag to may report may dalam Facebook uy magtitakita uy makakain na may sinuelo ka binopopan tinipak pihon na sa sayang na siya iyo na may umat Islam ako may isip dyan naguluman niya sa binente ni mula-mula may barang ko review may mabasag mag Facebook
Nasubi kita bi ini mian pagak-agak si me kalimat tebi si me ini post si me comments bagi mau gagain mang me jangan me pagsasaan jangan me mian ko ni abe si Manila ate me kulang maglan pinapate sa papad comment la ato di Facebook magpapate na yan lawang syaitan iyan me parkalaian naman jari hangkan juwe kita bi pagak-agak kemon dan buah bangsa kita dan buah papu bahasa paton sinugsug kemon mian iyakanin na buah us baru kita bikin bagus baru kita bikin kaya aja kita ko mang si ini asal-asal iyakan abang niya kami tawan no pa salabi hapmo pagyan niya kasta basaku masamban hindi ko kita no ba game kakanak kaku memang hindi kita upama aman mainlustan bukan na pagsarian terus pagi istoryahin sa inin duman na muhadara duman na isumpat ano na kwe pangagat magwantan dyan nagadagat tili istoryahin ko niya doangan magtulak-tulak amban hindi kapal ba nagtulak-tulak naus buhew pagtawot buhew miyaan na niya tamban keruwe sumampig inalin ng sibasi, duk inalin ng sibalan. Na sumampig galing po basilan miyan, payagapi ko na po metulay. Na besuang nag-ano ni, sampay nubo ni na. Sampay ngekan, na yun ako indukaw kung ito, istorya nung pa. Naus bahu, kinagkumbayin alin din yan, tayo ng basilan. Tayo ng basilan. Naus pagtali-tali ko po isperma dia rin pelikula ano niya pelikula si Ruhit do ay taman si humano tatakap ano sumampik sinang buwa ko Allah alam bang mainin ko may magsari magkaradyan naman jari miyaan lune kito atawaga atawa niya may story si diin ko istir miyaan anan dyan kita bikemon miyaan magdambuwa nag-usba gani patut tebi magsasa gani patut tebi magbuno gani patut tebi andang tebi magdambuwa muslim pagkasi paman may pepo tebi zaman le mian peglemi-lemihan din gese tumanam ngedek dolawangin banggay magbalo kay magana tangdan gani ya pinai ko ngedek si anu sumana pinan tebi eri tangdanin dawa susindul kay kuhapan derem mian anu derem dalam tanah ngedek pagtaabot magpagani akante kayo gani tedo tewhati sabihin tinabanganin mites may taabot may 90 may 1994 niya may talibirib dihat uli song papas ni pain yene may jamantag na bang makatabo ang ban may dilaot na bahin inuruan kemon tapit-tapitin Masya Allah kemo. May jamantad na pangadatan. Pakay, kalaman metulay bang niya magbayo. Allahu Akbar. Kung may organ, si pagbayuhanin, magtawang, akante kayo. Niya may pinikil, may tanggan na may pinikil, may ini, may indagayo. May kapepuan, may jamanle, asal adat yakanin. Jamanle, adat yakanin. Dapat kewe mian anak din ni bismu inanda ni anda ni bakas kinawin ni mengkin pe iyan kapag arot suwe me dembulan suwe me simanahan inanda magbiat na si apu kali sinuisihan kuwe ni mian behuli pa ko to pen ni akan tikeo basa mi kesuwa na apu basa puas kinawin ni dembulan sampai kapewasa mi. Hawa pengipat de ne den dehin zaman de. Adat yakan hawa pengipat de dehin zaman de. Naru mana adat yakan pinakitihan me kegol me inda bayu. Jadi asanya ubus nante me karajan yakan lumayan. Milikan na po niyan Miss Universe, Miss International, Miss Tourism. Bang payaman niyan. May meglentikan meron din TV yan, binatukan ang dyan wete. Us betuan duman sa ili. Sarong duman kita may mekemukon sa magdog gete hit. We, ge kita mekemukon sa rug gete hinang.
pekerjaan lain. Pero ni kita binalaan atau akan dugai, lu ni kita mati luman me bala pegi asal-asal ni isab me dunu pente. Bisa do pinain garo me niya kan me pekerjaan dunu. Nah betad ni me sa ili sa bisan ge me dunu, bisan me gelas, bisan ge urang salgi. Mian inalaw syara'an masih Allah Subhanahu wa taala. Me pekerjaan. Naman jari to rep isab me pikiran gayong pa school kami di situ to puro tehinang me rute ng Bisaya pinain. Pi inipat din jaman tag na me pepu tibili say. Peke halga bangsa tili. Halga agama tili. Naku itu mian dapat kewe bisan me bahasa te petika. Mian me mekiakan ng bankite. Pegkirimanan na pegyakan. Parang anu pa ina bemen parang putu ye may say ini akan kuis puli. Binan anu man atau dirty. Na iyan ubus bang ya may kiyakan nga ano na pagkiramanan. Bintang keu niya may in-interview may direm TV sino may bang salu magbahasa ru mian magbahasa ru siya ili magbahasa ru niya adja translate niya diawa sa Tagalog. Nangailan may comment may sinduin na pagpibakas niya tegiteku iyakan in-interview ubus mag-iyakan translate diawa as tabeno ay comment ako ito niya kiliman-liman bila kita may direm TV may iyakan. Kau rumeleban lerindang. Pergi rumah kok keuhi. Rumah gue kok keuhi. Gai. Iyan me subinal ganten bi. Mula-mula me bahasa TV, mula-mula me pengandatan TV zaman dari ambat ni aja bang me. Iyan taga syara agama Islamin na gini inalaw gue. Na siya me sige tante bi pene me indabayo atau kan ina na. Anu maapun biku. Asal duisab. Sayro, mian anu ten bikemon meg pesep kinesep. Nabang upama mian niya pe megi kesulutan sino kero kana problema niya. Mula-mula mian megi kesulutan upama may magsaru. Nati anak ko magsaha. Sa maasin. Mian bang upama niya te bisara laat. Napangga tebi maapun ko manusia ko magsaha. Nasa bang parman isang ban pepedi. Asal meg tengge megeba tengge kita biduk megeba tengge si parman yan asal bang parman alinin bisan pian sini. Gana karapatan ti parman ko. Si kita hinuhut. Bang upama gay tuhut te na kada isab ni asal siksa naraka para tengsihan meg betong na maapun biku mula-mula ka ang kemon si live play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.